Fema re a go dumedisa mo mosong wa letsatsi ke la botlhano wa tidimalo paseka e motsweding ya fema ya go amogela gongwe le gongwe ko ka tswanga o le teng a santse o tlile go reetsa mantswe a supileng ka batlanka ba modimo dumellang bagaetso ke le kope gore ke tle ke le utlwe lona rotlhe re kopane mo re le mo phuthegong mo kerekeng eno ya Uniting Reform Lehika re ka kwano ka tlhabalalo mo montshiwa Jesu ha tlile go bapolwa mo gologota re tlile go utlwa ka batlanka ba modimo seo modimo a ba fileng sona re tla utlwa a phuthego ya modimo e re amen. Tsela ya sefapano mo mosong wa letsatsi le re a go kopana le bahlanka ba modimo e leng Bishop Daniel Matabesi ga mmogo le moruti Tukisi bona ba tlile go re neela tsela ya sefapano ha bapolwa konyana ya legodimo ha bapolwa Jesu Kriste mantswe otlhe re a go utlwa ka bona ka sefela seo re a ba atamisa. Motsweding FM ke a go dumedisa mo mosong wa paseka e ya ngwaga wa 2024 kopana le rona ha re sikere sefapano re setse Jesu morago re lebile ha mokgorong ngwana go gae me re simolla tirelo ye ka thapelo modimo wa rona re kaskera ya hope ga o sa ile rona Jehova re kaskera khona sepe ha o se teng o matla o thata o thuso botshabelo ta modimo wa rona o re etelle pele ta modimo wa rona o nne le rona Jehova mo pasikeng ye me o re fe matla modimo wa rona go mekamekana le sefapano sa ga Kriste Jesu ha o le teng morena wa rona re tlelwa ke matla tla ya Jehova ka lesedi la gago morena tla ya Jehova ka bogolo ba gago o re etelle pele ka Kriste Jesu morena amen. Re tlhatloga thaba re bala temana Johane wa 19 re bala temana ya pele temana ya bobedi ya botlhano ya 17
le ya 19. Re tlhatloga thaba ka Johane wa 19. Temana ya pele ya bobedi ya botlhano ya 17 le ya 19. Ya ba gona Pilato a tsaya Jesu. Batlhapani ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa mo tlhogong, ba mo apesa kobo e khibidu. Ke fa Jesu a tswela kwa ntle, a rwele serwalo sa mitlwa, a apere kobo e khibidu. Pilato a ba raya a re, a motho, bonang motho. Ke fa tswa sikere sefapano sa gagwe ya felong fa go bidiwang felo ga legata, ka Sehebera gatwe Golgotha. Ba mmapolela teng mmogo le bangwe ba babedi, mongwe ka fa mojeng, yo mongwe ka fa molemeng. Pilato a kwala sekwalo, a se tlhomela mo sefapanong, go ne go kwadilwe gatwe, Jesu wa Nasareta, kgosi ya Bajuda. Jaanong ya re batlhapani ba sena go bapola Jesu, ba tsaya diaparo tsa gagwe ba di kgaoganya dikarolo tse dinne, gore motlhabani mongwe le mongwe a bone kabelo ya gagwe. Amen. Re kopana le Morena Jesu a tswa mo kgotleng ya ga Pilato. Re kopana le Jesu a tswa mo kgotleng ya ga Herode. O seke wa lebala gore Herode yo kana ha e sa le Jesu a tsalwa, Herode a ntse a mmatla. Jaanong ete Herode o tshwantsha menwana, o ntse a re that's it. Ke mane gompieno motho ya kgale ke mmatla. Re kopana le Jesu gape a boetse kwa go Pilato. Jaanong Pilato mosadi wa gagwe a mo romeletse molaetsa, a mo raya re o seke wa ama monna yo gana molato. Re kopana le Pilato a raya Bafarisai le ba itse dikwalo, a ba raya re lo ratang ka legololela mang. Batho ba re Barabase, a re jaanong yo ke dire jang ka ena. Ba goa ba re a bapolwe. Go ntse yalo mo botshelong, motho yo a dirang tse di molemo ka metlha ke ena a amogelang tse di bosula. Jesu yo ka nako ye gantse ba mo goga-goga, gantse ba mo rutla-rutla, ba mo kgwela ka mathi, ba mo sotla. Na itidimaletse Jesu, a ba lebile Jesu. Morena Jesu ga iske a tswe molomo, gonne nako ye ne le nako e thata, ne le nako e botlhoko. O seka ba lebala mo nako gae, o kile a re Jesu a re Morena fa go kgonega a senwelo se mphete Jehova. Letswalo la gagwe la re o rile wa re ke tla ya ko lefatsheng. Yete ka nako ye Bishop wa o na ntse a opela sehela a re thato Morena ke tla etsa ya gago yotlhe.
ha e ka nkimela dumela Jehova o nthuse le go sitweng ga me o ntshwarele. Bibele ya re Pilato le Herode ba ne ba sa utlwane ka lebaka la tlhogo ya ngwana wa motho. Pilato le Herode ba utlwana ba ratana le mo botshelong go ntse jalo. Batho ba na le go kopana ka tlhogo ya ngwana motho. Batho le mo kerekeng mo ba na le go itira batho ba ba go ratang ba sa go rate. Pilato le yena le Herode ba kopana ka lebaka la tlhogo ya ga Jesu. Bibele ya re ba loga serwalo ba se rwesa Jesu mo tlhogong. Dikgotlatshekelo tse thataro tsotlhe ga di a mmona molato. Pilato a re bagaetsho nna ga ke mmone molato. Ba tsamaya kae mo tseleng ba kopana le Simone wa Kirene ba re yo a mo thuse go rwala sefapano. Ba mo pateletsa gore a mo thuse go rwala gonne sefapano se bokete ba sona e ne le maleo a rona a mo imela. Maleo a rona a mo kgwakgwaetsa. Maleo a rona a mo diga a mo tseisa sefapano. Mme mo tseleng a kopana le mosadi mongwe ba re ke Veronica, mosadi wa marata go lejwa. A tsaya letsela a mo phimola ba itse dikwalo ba sefatlhego sa ga Jesu sa salla mo letseleng la ga Veronica. Le motlha wa ka jeno le sefatlhego sa ga Jesu se santse se le gona mo letseleng la ga mme ba itse dikwalo ba re o kopana gape le mmagwe. O kopana le mmagwe ga a kopana le mmagwe mmagwe mo thaba ka matlho le ene o thaba mmagwe ka matlho. Wa bofela a kopana le ene ba re ke Marcos nantse a le teng a shebile a ntesekeleme se tlhaba Jesu ka lerumo mo letlhakoreng. Madi a pumpunyega metsi a pumpunyega. Ngwana wa batho o shela eng motho. Gantsi mo botshelong o bolawa ke motho yo o itseng yo go tlhaloganyang yo o itseng kwa o dulang teng yo o itseng le motsamao wa gago yo o itseng le tshobotsi ya gago. Jesu le batho ba bangwe ba kileng a ba raya re ema ka dinao le wena o ngwana wa Modimo. Ba eme ka dinao ba ntse ba re a bapolwe jaanong o mo godimo go thaba. Ga fitlha ko Golgotha ga thwe ke felo ga legata. Ba itse dikwalo ba re ne le mokgwa wa Bajuda go sotla motho ba mmapola ka tsela ya sefapano. E le rona mo ditshotlegong tsa rona Jesu a se ka bua lentswe fela ka nako e ga keleketla mo godimo ga sefapano wa simolola Jesu jaanong o bua mantsi a re
Mma moretsi wa Motsweding FM re utlwile mantswe ka bahlanka ba Modimo. Jesu a le ko godimo ga thaba. Moretsi wa Motsweding FM Pasekenye a nne le botshelo mo go wena a fetole botshelo bo botshelang bo wena o sa bo batleng. Ha ba bua bahlanka ba Modimo Bishop Daniel Matebesi le morututukisi bare le ha dikgotlatshekelo di sa go bona molato motho wa lefatshe yena o tla dula a ntse a go bona molato. Moretsi wa Motsweding FM mo mosong wa letsatsi le re go amogela lentswe la ntlha ka moruti Israel Motsamai. Ra ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang. Empa batho ha ba tsebe ba lahlehetswe ke tsela batho bana ba kgelositswe ke sebe e ka re ke a utlwa o mongwana le fa gaufi le gologota ntse re tadi mabomadimabe jwa ba sa tsebeng thapelo e ka re ke a mmona Jesu ko sefapanong e ka re ke mmona rothisa keledi e ka re ke a mmona a lebile Afrika Borwa e ka re ke a mmona a lebile bokone bophirima e ka re ke a mmona a tsamaya mo makeišeneng e ka re ke bona pelo ya gagwe e lela e taboga ko di-squatter campeng a bua mahoko ra a tsena mo thapelong mongwe wa botshelo ke ntse yo ke ntse wena suka maditšhaba ra ba itshwarela gonne ga ba itse seo ba se dirang. Jesu a lebile rre a phuagantse mosadi le bana ba le supa a bereka a iphile lelapa le lengwe a le tlhokomela a itebaditse la gagwe ra ba itshwarele e ka re ke a mmona Jesu a lebile le kgarejana la marata go leja le ikgantsha le ra ba bangwe le re ga ke ratang ka go tlhadisa
Jesu a mo leba a re rara ba itshwarela e ka re ke a mmona Jesu a shebile Nkgobogelo yo maranta yo sa tlhapeng yo senang dithutego yo batho ba mo nyatsang yo senang ope mo botshelong a mo leba a re go na le motho mo teng ga gagwe rara mo itshwarele e ka re ke a mmona mmeteledi yole yo tshajwa yo batsadi ba tshabang le go roma ngwana ko tuck shop ka gore go na le selalome mo mmileng Jesu a mo leba a re rara le eneyo o tshwanetse ke go itshwarela e ka re ke a mmona mosimane a thula metsi ko toropong mme a sa robala mo dikobong mo majakong a marekelo a thuntshitswe a heditswe a ngatakakilwe ke nyaope a sa tswa go phamolela mongwe spatch Jesu a re rara le eneyo mo itshwarele a bua ka yo mongwe ke o tshwere okapi o tshwere tomahawk o sa tswa go utswa sethobolo sethunya sa lepodisi o tlhasetse motse le metsana Jesu a mo leba a re ko Aforika Borwa le wena ke go swetse monnate wa teng ke gore mo 2024 re tshwere thapelo fela jaaka o kile wa ba itshwarela le rona re itshwarele gore re yo ka moswa opele se fela a re ka paseka ya 2024 ke re batho ke re le nna ke mmone mmoloki ya ntefetseng dile le kaulele ka 2024 paseka tswa opela pina ya sekgowa he lifted me up from the deep and muddy clay and he planted my feet on the King's highway and that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted me up rara how we intshwaretse ke a go opela mmina thoko o reng e sale ke itlhatswa teng re santse re tsweletse ka mantswe a supileng a Jesu a le ko bokgorong ke utlwile o mongwe wa baruti a re sefapano sa Jesu se ne se na le mokwalo gompieno jana ke dutse ke bapile le mokwalo o mongwe o reng Uniting Reformed Church in Southern Africa Lehika Congregation mara ke rata mokwalo o ko tlase ba re kgona tsotlhe ka Keresete oh hallelujah re tswela pele ka mantswe a supileng ke rata go gopole moreetsi wa Motsweding FM mo mosong wa letsatsi le Jesu o ne a rogakilwe Kriste o ne a tlhapaotswe o ne a ile a kgwelwa ka mathe ka lebaka la go rata nnete ha o rata nnete batho ha ba go rate lentswe la bobedi la Kriste a le kwa mokgorong re le amogela ka Mamoruti Kolentsi lo le mantswe a neng a bua ke morena Jesu Kriste o tla nna le nna ko paradiseng o tla nna le nna ko paradiseng
mabapi le lesenyi tse pedi yo mongwe o magole letona o mongwe o magole lennyane yare a le mo sefapanong banna ba ntsha mantše bathoa ipholose o ba re pholose barati ipholose o ba re pholose yo mongwe re ga o tshabe modimo na belaela se gore go na le lenyatsonyana ba bua man ba bua awa yetse gore nna ke rona re molato ene ga molato unkgopole ko paradise a rabisanana ke tla dula nao ke tla dula nao ko paradise a ba raba ka nako ene ba bua ka yone nako keo ga o lemoga gore o hapogile boa nakonyana santsane e le teng boa hela kapa sekae atamela ke tla nna le wena ko paradise ke tla nna le wena ko paradise a re tsena mo pasekeng mosadi bona ngwana mosadi bona ngwana me moreri maseleka sebaka ke sa gago
basadi bana ba ne ba tshema ba mo llela Jesu wa ba tadima o re senteleleng a go itelele lona le bana ba lona go bone ditlhodiso tsa lefatshe di saletse lona wa leba Jesu mo sefapanong ga gana a utlwa botlhoko jwaneng a bo utlwa wa leba basadi bana ba ntse ba lla jwalo wa ba lebelela gaufi le bona go bo go le moruto mongwe ya Jesu a neng a mo rata thata wa ba lebelela mmagwe o re mosadi bona morao ke yo mosadi bona morao ke yo morwa bona mmago ke yo Bibele e re go tloga ka lona letsatsi leo a mo tshola a tsamaya le ene go gauga a ya go nna le ene mosong wa letsatsi la Paseka ke challenge di-families ke a ba challenge mama ngwana o kae morwa o kae mama o kae ke a le challenge mosong wa letsatsi a re boeleng fela ko makopanelong a ditsela re tle re bone ko re latlhileng tsela teng re ye go itukisa mosong wa letsatsi la Paseka ka Paseka yana ya 2024 a re yeng go fetoga re ke re bone GBV ya tlase mosadi bona morwa ke yo morwa bona mmago ke yo ka tsatsi leo ba tsana ba nna mmogo ba go nna mmogo ke tshongwa ke gore gompieno yana bana ba bangwe ga ba itse ko batsadi ba bone ba teng batsadi ba bangwe ga ba itse ko bana ba leng teng mare ka tsatsi leo bana ba tsana ba go nna mmogo challenge ke mo di-family a re boeleng ko makopanelong a ditsela re tle re bone gore ba latlhileng tsela teng re go lukisa metsamao ya rona re go lukisa di-relationship tsa rona le ba malapa a rona re go lukisa di-relationship tsa rona le bana ba rona le batsadi ba rona a re yang ko makopanelong a ditsela morwa bona mma gompieno yana ba tletse ko dithabeneng ga tsatsi di tlhaba re ka borutwa go tswa mongwe o tlhabilwe ko dithabeneng mama a sa itse le ko a leng teng gompieno yana mme o mongwe o tlogetse bana fela yana o ile go dula ko kae ko pelong pone gateng pelo eng maotonkise pelo rata maotonkise mosadi bona morao ke yo morwa bona mmago ke yo go tloga ka letsatsi leo ba tsena ba tsholana ba go nna mmogo haleluya GBV e ka ya tlase ga re ka tlhokomelana mme a itse gore o na le bana ngwana a itse gore motsadi o teng morwa bona mama bona morwa amen
moreetsi wa Motsweding FM mantswe a supileng a Jesu a le ko mokgorong mo mosong wa letsatsi le bahlanka ba Modimo ha ba ntse ba tlhatloga ka ona ke a gopola gore re tsamaile dingwaga di ka nna 30 re le mo kgololosegong mme go santse go le malapa a ganang go kgololosega gore masika a tle a kopane re gana ka rona haleluya re mo gologota lentswe la bone la Jesu Kriste a le ko mokgorong ke le reng Eloi 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 re atametsa mohlanka wa Modimo moruti RS Kwape oh yes wa Motsweding FM ke a go dumedisa mo mosong wa letsatsi le lentswe la motho ya swang le a mamelwa irile haita ya ura ya boraro thapama ganna le fifile leso the first load shedding ile ya diragala kwa Golgotha Bibele re ka nako eo mo gare ga lefifi le lentsho lefifi la letsholetso kore lefifi leo le fetang bontsho ba me le Bishop Matebesi mo gare ga bontsho jo Morati wa Motsweding FM ha o tlwala ga lentswe ka mo gare ga lefifi la le re Eloi Eloi lama sabakatana Modimo wa me o ntlogelatse ha ke sotlegatšana o ntlogelatse ha ke sotlegatšana ke sotwa ke batho ba bangwe ba bona ke ba fodisaditse bana ba bangwe ba bona ke tsusitse borra bona gompieno tšana ba mpegile mo sefapanong temana e re o na goa ka mogo o mogolo mogona o tlhalosa gore o na mekamekana le bokete ba sebe sa rona sa go roga ka batho
sa go nyatsa batho sa go bua sa go ipona sa go dira crime sa go dira corruption o ne a mekamekana le sebe sena sa lona bebele ya re o na goa modimo wa me o ntlogeletseng ene e se gore e re ke go thipe wena o sa keneng kereke ene e se gore modimo mo tlogetse empa ene a le gore moraro wa modimo o tle o phethagale thato ya modimo e tle phethagale go phethagala seo se kileng sa buiwa ke baprofeta modimo wa me o ntlogeletseng gongwe ga ke bua yana tsala ya me le wena mo le mmoteng ga ona bontle ga ona popego gonne go na le dilo mo botshelong tseo di re crucifyang emotionally go na le dilo mo botshelong tseo di re crucifyang spiritually go na le dilo mo botshelong tseo di re crucifyang psychologically ga go le bokete go eletsa tlogela go didimala borra ditlhogo tsa malapa ke bua le lona tlogela go didimala go le bokete go nne maloba ga o ne o bereka o ne o bitsa papa go soni o ne o bitsa baby gompieno ka gore ga o sa tlho bereka he Peter ga go le bokete go eletsa gongwe ga ke bua jana tsala ya me kgale o batla mosebetsi o kena ka mo o isa di-CVs don't give up when things go against you go eletsa o mmolela ditsietsi tse di go kgathatsang o rolele tsotlhe mo go wena tlogela gore ke tla nna strong o tla wa ka stress o tla wa ka depression o tla wa ka trauma mmolela ditsietsi rolela tsotlhe mo go wena Jesu a go eletsa tlogela go senya nako go eletsa ga go le bokete mo lenyalong la gago go eletsa ga go le bokete mo relationshiping ya gago go eletsa ga go le bokete mo mosebetsing wa gago tlogela go didimala o re lefatshe le tla re mme ka Jesu Kriste morena re tla kgona Motsweding FM phutego e ntle ya modimo go ne go na le lebaka la gore ke ka baka la eng gore Motsweding FM e re tlise mo gologota e go ne go na le lebaka o ka re nka utlwa batho ba ba reng le nna ke batla madi a morena Jesu a tla nrothegele ba go e ka o lentswe le golo ba re Eloi Jesu morena fita le nna nkutlwele botlhoko le sefofu se kile sa goa fela Jesu jaaka Jesu a go ile a re Eloi
moretsi wa motsweding FM re tla ko lentsweng la botlhano la morena Jesu Kriste a le kwa bokgorong a re ke nyori yo re atabetsa mohlanka modimo moruti betha oh hallelujah moruti betha ba palama moruti betha moretsi wa motsweding FM lentswe ke la botlhano re mo thoteng re mo thabeng ya gologotha morago ga moo ka Jesu a itse gore tsotlhe di setse di weditswe gore lekwalo le dirafadiwe a re ke nyorilwe lentswe lena le lebaganeng le botlhoko ba Jesu re lutlwa kgetho la pele a bua ka botlhoko ba gagwe a bua ka maikutlo a gagwe go tloga ka ura ya borobongwe mo mosong go fitlha ka ura ya boraro motshegare a le mo sefapanong a utlwa botlhoko madi a tshologa metsi a tswa mmeleng ba mo tlhatlhamolotse mmele o didimetse jaaka konyana o tshwana le konyana e isiwang setlhabelong fa atametse go swa a re ke nyorilwe Johane a re tsotlhe di ne di setse di weditswe mme tsotlhe ha di weditswe re bona lenyora la mmele the two natures of Christ di bonagala thoteng ya sefapano lentswe le paka gore Jesu e ne le motho ya utlwang botlhoko jaaka nna le wena e ne le motho ya rweleng jaaka batho ba lefatshe lela e ne le motho yo tsamayang ka masisapelo tsotlhe o na di utlwa jaaka rona gape ne le morwa modimo a re gopoleng lentswe la modimo le reng dilo tsotlhe di dirilwe ka lona ne le morwa modimo ke mmupi wa dinoka le dinokana tseo metsi a tsamayang a le elelang mo go tsona ke mmupi ke ena ya reng ke nyorilwe ke ena ya nusitseng baIseraele ba le sekakeng ba etelletswe pele ke Mose ke ena lefika ya leketla mo sefapanong a reng ke nyorilwe ke ena yo molomi wa gagwe o omeletseng molomi wa gagwe leleme ka mogare le rurugile a re ke nyorilwe mmele wa gagwe otlhe wa opa o goeletsa a re ke nyorilwe o bua lentswe morago ga gore tsotlhe di wetswe rona batho re na le go beya dilo tsa lefatshe ko pele empa yena o bua mantswe ana morago ga gore tsotlhe di wetswe lenyora lena
le mo moyeng lenyora la Jesu le ile la fitlhella moyeng a re gopoleng o na nyoretse kutlwano botlhoko o na nyoretse kgomotso Davida o kile a bua dipesalemeng a re nyatsego e mphatlhotse pelo ka fellwa ke thata ka tlholegeletse boikutlwelo botlhoko mme ga bayo le bagomotsi mme ga ba bone maemo aka lenyora lena Jesu ha le mo go lona a re ke nyorilwe o nyoretse modimo o nyoretse tironi o nyeretse ntate wa gagwe a re gopole mo pesaleme a re jwalo ka kgama ha itsetselela metsi a melatswana go jwalo le moya wa ka o tsetselela wena modimo wa ka moya wa ka o nyoretse modimo wa ka o nyeretse rara modimo mo furaletse go lefifi go masisa pelo o rwele thoto ya dibe ka tsela ye jwalo o nyoretse batho poelano o nyoretse tshwarelo o nyoretse boiketlo o nyoretse kopano morago ga dilemo tsa 30 e ka re modimo a ka o etsa hantle o le motlaleng o soka o nyorolla gare ga manyora lefatshe lena a o kore le wena he ba nyorilwe tong letlemetsing sedibeng sa bophelo bo sa feleng moya phutego motho mang le mang yo motona le yo monyenyane yo motsho le yo mosweu motho mang le mang a o kry-a ba go botsa pasekeng ye gore o kgonne jwang o ba re ore kana ka nyorelwa botle ka tswatswa ke batla ka tseelwa ke ntho tsotlhe ka fellwa ke maatla a the Jesu o na go bona ga o ne o nyorilwe ke nyorilwe ka Jesu Kriste re tla kgona re ka be re na le nako ka utlwa ke nna le lenyora le nna ka nyogo a ke re manyora teng ebile a farologana motho mang kapa mang o mongwe le o mongwe o na le lenyora la gago o mongwe o nyoretse gore a ka bona bana ba motho ba kopane o mongwe o nyoretse gore a ka bona ko tirong ba kopane o mongwe o nyoretse se a se nyoretsweng fela motsweding ya FM yone e nyoretse gore wena diura di le 24 o e retse amen rona re nyoretse wena fela gore o re neele tsebe amen re mo gologota moretsi wa motsweding FM mo Jesu a bapolwang teng re a ko lentsweng la borataro re kopana le moreri wa rona e le mme moreri K Leo le lona lentswe la le re go edi le le builweng ke Kriste ha le ko bokgorong marona go editswe
mosongwane wa letsatsi le kopana le moramotho la le lentswe le le reng mo mosong wa letsatsi go weditswe mo mosong wa letsatsi re kopana le motho ya utlwileng ditaba tsotlhe ya sebeleditseng leeto la gagwe re kopana le motho ya nkileng leeto a kile a tsamaya a utlwisiwa bohloko lentswe la hae ha qetella mesebetsi yotlhe ya gagwe ha feleletsa mosebetsi wa gagwe a re ho phethehile go diragetse mosebetsi o phethagetse fela ka mogare ga rona batho ba re phelang ka mogare ga lefatshe le re na le lentswe le reng ha re go phethagetse ha re go weditswe mo mosong wa letsatsi re na le lentswe go go yena lentswe la tsholofelo lentswe la tshepo ka gare go morena Jesu gore ha feta ha nka leeto la bofelo mantswe a gagwe ke a reng ha ke tsamaya ke tla le tlogelela mogomotsi o re ha ke sa tsamaye mogomotsi a ke a ba teng a ke a tla mogomotsi go molemo go lona ha nka tsamaya gore mogomotsi a tla be teng ka gare go dilemo tse 30 re le ka gare go leeto la puso ya rona ye ntse re tsamaisa go molemo ha e ka tswella kapa go molemo ha e ka dula o re ha ke sa ikele go keke ba ha ba le mogomotsi molemo wa mosong wa letsatsi ko gore ke tsamaye mogomotsi a tla be teng ha o le jalo bana beso ba rategile e ka kgona re be le tsholofelo ka gare go dilemo tse 30 ka gare go leeto la 30 a dilemo re phela ka gare go puso e re busa mona mo lefatsheng leo re phela ka gare go tsona go weditswe mo mosong wa letsatsi go bolela Jesu ka sebele go bolela tau ya ntaleloko la Juda o re go weditswe nna le wena mosebetsi ha re a o pheta empa yena o senga letsatsi ha re go weditswe o bua phethile mosebetsi wa o rumileo ke ka ho ana le bantswe a re ke ya ho ya nthumile hobane ha ke saye nkebe ka lesiela mogomo o a re solofeleng mo bophelong mo a re be le tsholofelo ya hore Kriste ha tsamaya a re be le botshepo ya hore Kriste ha tsamaya o tla re siela mogomotsi o re ha sa tsamaye ka gare go lefatshele ha sa tloge ka gare go lefatshele mogomotsi a ke ba ya teng hobane dipelo tsa rona di ne di imetse ke bohloko ba hae dipelo tsa rona di ne le dithata di sa utlwisise dipelo tsa rona di sita ko amohela mare letsatsi kele bana beso ba rategile o re he go weditswe ha ho phethahetse go weditswe re ke ra hlola re khutlela morago mo le mo tshotlego mo le re ne re phela ka thata teng re ke ra hlola re khutlela ko teng ka o banyane mogomotsi o teng mogomotsi e le moya o galalelang e le moya wa bophelo le nnete e le moya o ikokobeditse moya o bua nnete o re moya o bolela tsa nnete o re ke ka ho mo mosong wa letsatsi ke tlamehile go tsamaya gore lona mogomotsi a tlabetse o bua ka tshepiso o bua ka tsholofelo ka gare go setšhaba sa gago a re lo dumela gore ka gare go puso ya rona ya lemo tse 30 go ba le diphetogo ka morago ba Jesu a re tshepise gore o tla romela moemedi o re ha ke tsamaile ke tla le romelela moya o galalela o tla tla o lefa ditaba tsa nnete o tla tla o le bolelela nnete a e be a pepenele o re empa tse dingwe ke sita go le bolelela tsona gobane ke ditaba tse ka tlogang tsa leimela ba le beso ba rategileng mo mosong wa letsatsi he go na le tsholofelo go na le tshepiso ka gare bophelo bo sa fele a re nna le wena ka gare go dilemo tse 30 re bone bophelo re bone go ipusa re bone go araba he bophelo bo teng ka mora lefu la Jesu ka mora go ba bua mantswe a re go weditswe ka Kriste morena amen
ke a le utlwa re kopane ka moya re eme mo pele ga sefapano sa Jesu Kriste seo a bapolwa mo go sona re a ko lentsweng la bosupa moreetsi wa Motsweding FM ke ile ka utlwa monna o mongwe wa mosou ha le hlalosa re into your hands I commit my spirit a re rara ke neela moya wa me mme lentswe leo re atametsa moruti Mojalefa Thipe go tla go re neela lona moruti sebaka ke sa gago moruti Thipe. Monakong re bona difapano tse tharo thabeng ya Galogata mo difapanong tse pedi di ka mahlakoreng se mahareng ke se ka hodimo me mahlakoreng hona teng hona le monna ya bitswang Desmas ya bitswang Gastas ha Jesu a ntse a lebile ka nako eo banna le basadi ba mo neya mokotla banna le basadi ba bona ha go weditswe tsotlhe di diragetse banna le basadi ba itlhoboga ba bangwe ba bone ba ne ba gopotse gore mmuso wa Baiseraele o tla tsosoloswa ba itlhoboga ba mo naya mokotla ba tsamaya ya re ka yona nako eo ha re ntse re shebile bagaetsho ba ba rategang re bona basadi le bona ba eme lehlakoreng ka yona nako eo Jesu ha sheba a bona banna ba babedi ba leketla a bona le ba wana ba tshepile ba tsamaile re utlwa bua ka Aramaiki a re rara matsong a hao ke nnehela moya wa ka nako eo ha goeletsa re bona a tsisa kamano ya gagwe le rragwe re bona boitshepo bo boela bo nna gone re bona lerato le nna gone re bona boitumelo jwa gore tsotlhe di diragetse bo nna gone rara matsogong a gago ke neela moya wa Bibele ya re thaba ya Gologata e ne le bagane le tempele ya Jerusalem ha Jesu a goeletsa re bona lentswe la modumo wa gagwe le gagola letsela la tempele ha le sena go gagola letsela la tempele ba itshepi ba simolola ba newa maatla
baetsadibe ba newa tokelo botlhe ba ba itlhobogileng ba matlafadiwa ba neelwa go ka bua le modimo wa bone phatlalatse ka nako eo ba gaetso Jesu ha neela moya re lemoga gore botlhe ba ba neng ba itlhobogile ba tsamaile ena Jesu o gopola tsela e tsamaileng le bone mme ga ba yo gaufi le ene a itshoka a gopola rragwe ko legodimong wena o fa kae mo tsotsong wa ga jaana wena mo motsotsong o o dira eng wena mo motsotsong wa nako ye o feletswe ke tshepo ditsala di go neile mokwatla ba lesika ba go tlhobogile go sena ope yo bapileng le wena rara ke neela moya wa me mo matsogong a gago boa ngwana weso boa mo kutla botlhokong eo boa mo dikeleding tseo boa mo go tlhokeng tshepo boa o ko boele mo modimong mo matsogong a ka matsogong a gago ke neela moya wa go ntse jalo se nna le wena re tshwanetseng go se dira ke gore re khutlele moreneng ha re khutla bomme le bontate le bafu ba neng ba robetse ba tsoga mabitleng ha ba tsoga mabitleng ba opela lentswe ba re o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka paballo ya hao ntate le wena bina se fela re pholositswe ka mohau ka dineo tsohle tsa hao re kola hao le leholo le re thabisitse pele ha o qetella matsohong ke neela moya wa ka matsohong a hao ka Kriste morena Yes. Moretsi wa Motsweding FM mantswe a ga Jesu Kriste ha le ko bokgorong re utlwile ha ya ko bokhutlong a bua mantswe ka lentswe la bosupa a re ra ke neela moya wa me mo diatleng tsa gagwe Moretsi wa Motsweding FM le wena ngwana ko gae mo o dutseng teng ke gopola motshameki wa mongwe wa kgwele ya dinao o ne a tla dire motshameko phepa a dira motshameko monate ha e tsaya a e latlhela mo gare ga dirope tsa basimane ba bangwe le a mo itse ke batla go raya kere
ha re dira tshobokanyo ele mo Kabeletube re tlwaetse gore re tshameka motshameko gore o nna monate re neeletsane gore motshameko o nne monate mara mo mosong wa letsatsi le mo Pasekeng e ke batla gore re tlhome billboard ha re dira tshobokanyo baruti baka re tlhoma billboard e nang le potso fela e re ke ka baka la eng ha Kreste a rile ra ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang wena ga ba go rogaka ga ba go bitsa moloi ga ba go shamaina ke ka baka la eng ga o sa re ra ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang mo Kabeletube ke batla go e phasa gore motshameko o nne monate ke tla ke taboga mo tseleng ha ke taboga ke kopana le koloi e na le dipone tse di tshibitso koloi ye ha ke ba botsa ba re ke ambulance ke ipotsa gore ambulance ya eng ha ke santsane ke reditse ke utlwa ntse re ha ke botsa ba re Satane o kreile heart attack o ya kwa ICU ka tsenwa ke bothata ka re Satane o diragetse ile a utlwa lentswe le re ke neela moya a utlwa ikete ga go a fela ya motlabola heart attack a ya kwa ICU moretsi wa montle mo mosong wa letsatsi le Paseka yena e o tlile mo go yona your life will never be the same again Paseka yena ke engwe ya di Paseka e tlhatlhobang ke engwe ya di Paseka e ntsha motho e maya in the pepenen ka mantswe a mangwe ga gona sephiri se se patilwe ke ka mo re bua mantswareng re sa phela ha monate ka pabala di brain ga ke itse gore wena ke ka baka la eng mo Kabeletube ke na le potso ene wena o e potsa re tlhomile ebile e kwadilwe gore ke ka baka la eng ha Kreste a rile re o tla nna le nna ko paradiseng wena ke o sa bue lentswe le le reng Kreste mo mathateng ao ke tshelela mo gona mo dithogakong mo tlaleng mo dikolotong ke eng ke ka baka la eng ga o sa nne le nna opela sefela ga le phirimile o nne ya boroko ke lala ke mo tshepile mo Kabeletube ke ka baka la eng ha o bua jalo di brain ke gopola Mekiole ko Thutubulung ya Matlakala o ntse wa hata ha ke atamela ke mmotsa potso mohato ke wa eng a re ga o itse ko tabeng ya Golgotha bophelo ke ena fela empa batho ha ba tsebe o mmele bontate ke ka baka la eng ke ka baka la gore o gana go hakolla matrokisi bothata ba gago o hakile matrokisi hakolla matrokisi o tla bona bophelo remember batho ke bale ba ne ba ditse ma di-camp chair ba bangwe ba tshwere dikhulabeke ba ntse ba di phutha ba di kwala ba kwala di-camp chair ba boela ko gae ba bangwe ba bone ga ba boela ko gae ba bina sefela sa boitumelo ga lelaka tsa o tseba ka mo re pholositse ba bangwe ba bone ba ba fologa thaba ba ya ko lefatsheng bo Sanbalate bo Tobias masola ko Roma ba tsolaka ba re mo kgonne kante ga ba itse he motho Paseka he
ke ka baka la eng o le mo go yone motho o mongwe a re ke tlile mona ka baka la gore gale ke goga suitcase ya mathata gale ke goga suitcase o kile wa ba utlwa baruti o kile wa ba utlwa ga ba setse ba goga suitcase but wa itse it's one header nna ga ke sa bua ka go header wa ka Jesu o bua mantswe fela re tsamaya ka jeno o fodile o ngwana modimo o dumetse o thabile ga ona pela ka paseka ye moretsi wa Motsweding FM re utlwile gore go na le batho ebile ba teng ba gare ga rona o mongwe a re kana ga ke buisane le ausi wa ka kana ga ke buisane le rakgadi kana ga ke buisane le moagisane wa ka ke ka baka la eng molako ga ke ka baka la eng wa o sa goe goreng o sa goe o re ka Eloi lama sabakatani modimo wa me o ntlogeletseng ha ba roga kaka o ntlogeletseng ha ba mpitsa moloi ba bangwe ba ile ba latlhegelwa ke tiro mookamedi ka lebaka la maaka ba bangwe ba rona ba shadikanya matho e ka re ke Jona mo mpeng ya leruarua ha bula matho o bona sebete o bona pelo ntse tsenya ke ka baka la eng ke go kopa mogaetso ga o ka tswa bona botshelo o inotleletse lokolla pelo ya gago o tlo bone botshelo wa itse ke ka baka la eng re palwa ke go bitsa modimo ka gonne re dirile modimo ino ha o pipitletse o sena go nwa ino ha o kgobola ke gone o gopola gore modimo o teng mare ka pipitlelo go le monate paseka ye ha sena go nela moya bophelo ba fetoga ke bona batho ba bangwe ebile ga go te paseka yena motho mongwe itshwara mo sefatlhego a re ao today I'm a yellow bone gobane Jesu o tlatswitse bokgopo baka Jesu o ntirile sebopiwa se setšha le nna ke tsamaya jwale ka botlhe ke mo rorisa e kanolola sehuba o lelale o tshepele godimo dipeng mokamedi tube ke batla re digele mare go na le billboardo re kwadileng billboardo re thomile mo dikgoneng tsotlhe tsa Afrika Borwa le wena o e shebe le wena o e batle o re bare ke ka baka la eng ga batho ba ko gae ba sana ke ka baka la eng gongwe o tlhoka fela go bitsa leina la Jesu gongwe o tlhoka fela go ya ka lengwe la mofatshe o rapele gongwe dikoloto tsa gago le wena di ka fela o tlhoka fela go opela sefela o re ga le phirimile o nne ya boroko ke lala ke motshepile o re ke ka baka la eng batho le nna e re ga ba mpona be ke re ba ka kgwamate o re mookamedi tube o re se ka ra mo dira 10-1 ra mbitsa a la go le thata o re se ka ra mbitsa fela ga re pipitletse o matle le ya go le monate o mmitsa ke bona ke gola ko gae go le tlala mare gompieno ke a ipona le nna gore saesenyana e ka re ya oketsega le a itse ka baka le lefeng la gore kontraka e ke ile ka e signa le morena Jesu ga gona motho a ka e terminata halleluja ba lekile go e terminata ka mekgwa e fapafapaneng ba paletse ka gore ga e terminatege kontraka e mookamedi tube ke batla gore ga re tswela bo rapela man kontraka ye ga e terminate ba zamile ba di dirile diplane ba bangwe ba ya ka go bonka dilatlha ba re ba setšha matshelo monna ema mona wa sefofu a sena go rathegelwa ke madi a re le nna ke mmane moloki ya ntefetseng
ka mantswe a mangwe a re fologa thaba mo mošong wa letsatsi re ya kwa lefatsheng ke batla le bue mantswe a mo Besalema ruri mewa ya rona e falotse jale ka nonyane mo mutlanyaneng wa mothaisi wa yona gobane madi a Jesu a re hlatswitse re ya go thapelo re ya go thapelo re ya go thapelo o ska ba khutlela morago o tshwana jaaka ha o no tla ska ba khutlela morago gale ba go bitsa mokupi o mongwe bile ba opela pina o no ntsunkisa kae o mpona ke le malabula ba opela dipina mare gompi jeno ke tlo go bitsa le nna ke re Eloi gore ha o tswana o bo fodile modimo a le boloke modimo a le matlafatse mantswe a supile a go dire motho le ha o no se motho a go dire somebody kana ba bangwe mabitso a bona a fetohile babitso bo mokupi ke bao maskotlele ke o ka tsatsi lena dikarabo go Golgotha di fulugile a modimo o fe matla a re mo rapele ngwana mme modimo o montle wena o sa palweng ke sepe rona re tla go go wena re tlogela tsotlhe re tedile tsa lefatshe re hlobogane le tsona tlo Jesu wa he go rona ka matsatsi le matsatsi tlosa mathata a rona modimo tsotlhe tse di re imelang tsotlhe tse di re leswafatsang tsotlhe tse di re tsamaisang mo lefifing re di tlogela mo Golgotha rona re boa re hakolotse matrokisi re ya go lefatshe modimo a rona re tise matlafatsa baruti ba gago modimo re ya go Jerusalema tsamaya le bone e ra ba tsena Jerusalema a palame eselana go utlwagale modimo wa gore le bone ba ne ba tsamaya le yena ke a go leboga modimo kwa bokhutlo ba dilo tsotlhe ntate a rona magodimong a mahau a morena wa rona Jesu Kriste le lerato la modimo rara kopano le matshidiso a moya o boitshepo di agele rona pasekeng ye di rile batho a rata ba sa mo rateng a batla ba sa mo batleng a fumana ba timetseng hobane o mohau Jesu Kriste morena amen. ra leboga bagaetso ne ke re molaetsa wa bofelo ke o se ka ra tsamaya pele a re šapeleng morena Jesu matsogo a re šapeleng motsweding FM medidi e tsane le matsogo a re šapeleng baruti ba rona ba ba leng teng matsogo mme go ka nna botlhokwa ba gaetse gore hey man le ntirile right le ntirile monate hey le opela lona ba go le botsa gore go le go le yang la go bara le reng ba go le botsa gore no a le ya mantswe a supileng daso a re mosadi o teng mo Stella o teng o ga ba ni ke ba bontse gore go tletse kere la bon ya mara ba gaetse go bofelong ba letsatsi re a leboga re lebogetse dipina tsa lona tse di monate mme ga se tiro ya ka eo ke tlile go bitsa motsamaisi wa mananeo mo motsweding FM re itumeleng Regan Bahetani a tle go dira molaetsa kgotsa gore fa mantswe a tebogo a re matametseng ka matsogo le pina
ke a leboga ga ke itse gore ke utlwala sentle ke utlwala sentle tla ke tsena ko e ke le dumedise lotlhe phuthego ya modimo ka leina la morena wa rona Jesu Kriste amen ke neilwe tiro e khutshwane bonolo mme se bonolo gate mo botshelong o ithute go lebogwa o se ka ithuta go leboga o tlwaele lwena gore ke a leboga and then batho ba tlwaele gore re a leboga le rona se ka nna hela gore wena o tla tlhola o lebogetse ruri hela wena o sa lebogwe so ke tsa nako e ke leboge phuthego ya modimo gore beleme motsweding ya FM Nokeng ka kgatiso e botlhokwa ya mantswe a supileng gate mongwe le mongwe o na le kgang ya gagwe ka monno re kopantseng a gompieno monna mongwe mo bebeleng o kilare tsa gore ragwe ne le kapentara kgotsa ga re itse gore maagwe motsaletse kae ga ke ditse mme se ke se itseng ke gore ne ke sa bone jaanong ke a bona yaanong ke tsa gore mongwe le mongwe o phuthegileng ga gompieno o na le kgang ya gagwe le monna o re kopantseng ga gompieno bangwe ba bangwe ne re sa bone jaanong re a bona bangwe ba rona ne re sa tsamaye jaanong re a tsamaya bangwe ba rona ne re sa nyalwa jaanong re nyetse jaanong mongwe le mongwe na le kgang ya gagwe ka kamano ya gagwe le o re kopantseng ga gompieno jaanong mahoko a ke a tlisang hela ke a tebogo go botlhe ba tsa karolo ba letsatsile re lebogele Kgosi Mosiane gore ba re thusitse ka generatora ka gore re tshela mo Afrika Borwa wa so se go teng load shedding re leboge baruti botlhe re leboge moruti Betha le phuthego a gago gore be le re amogetse gompieno mme ke one mahoko a ke tswang ka one ko SABC le motsweding FM gore re a leboga bagaetsho tla re tsweleng go ema station seromamowa se se tona sa Setswana mo lehatsheng Nokeng le sone se tswelle go lema Nokeng mo ditirong tsa lona tse di farologaneng ke lebogile thata ga ke batla gore go menagane gate go tle go nne go nnye mme ke lebogile bagaetsho modimo a lotshego ha tsa leboloki ke a leboga yana le batle go aga e kante oh sorry ga re na metsinyana ba ga sorry re motsamaisi wa mananeo lebogile mme ga gona sepe ha se tsa buile ga gore se nka tlholang ke se bua ke gore fela ke re baruti le kopia go potela ka fa morago ka fa le botsamaisi jwa station sa Motsweding FM and then ba ga itse itsamaileng ka kagiso modimo wa leboloki metsinyana gayo oh sorry oh okay sorry all right oh re leboga bagaise oh okay mokamedi tube o nka la fa fela gore go na le di calendara tsa Motsweding FM o ka nna wa dula mo leng teng di tla go latela gona mo o ka nna wa opela calendara ba re di a go tla di tla tla mo ba ba senang tsone